Semeni haleluya. None bavandimwe, igihe tudategereza Yesu azoza, haba mu gitondo turi mu mirimo ya buri munsi, bandi bagiye ku ishuri, bandi basizivuye kubatora, bandi tugiye mu kazi, abandi bagiye gukora amakwe. Semeni amen. Muri ibyo bintu zose, activite zose zaziba mu isi, Yesu azaza. Amen. Ijambo niri nuko mube maso. Amen. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Neza iminota bambwiye ireneye. Imana iguhe umugisha mwinshi. Amashi menshi twakirira mu y'Imana. Karibu mbonera ngo ibi. Hute asigaye abejo abanone bararanye. Birakomeye. Ahimbazwe Yesu. Turataramye. Yesu ashimwe cyane. Amagambo yavugiwe hano ndacyavuze twataha. Duhimbaje Yesu umwami wacu Yesu Kristo, tugire neza mu uyu mugoroba numvishije ibintu. Haleluya. Dushaganye ibiganza turebe ko turi kumwe kwa. Haleluya, haleluya. Turi kumwe. Imana ishimwe cyane. Ikamvuguye mwanya muto kugira ngo twinjire mu yindi. Bangutse gusoma nadufashe mu Imigani ibice 12 umurongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwanditswe Imigani ibice 12 umurongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo ukunda guhugurwa abashaka ubwenge, ariko udakunda guhugurwa abasaninga. Amen. Undi aturebere mu Abaefeso ibice 5 umurongo wa 15. Abaefeso ibice ni cya 5 umurongo wa 15. Efeso Abaefeso 5:15 haravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda. Mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Amen. Asante cyane. Yesu ashimwe cyane. Teme y'iki gihe turaganira hejuru y'ubwenge. Umwanditsi Salomo hari ikintu yasazwe cyane cyambere. Yasaze ubwenge. Yaravuze ngo nike kintu abonye usize ubwenge. Yavuga ngo nsaze w'amana we. Saze ubwenge. Kandi ubwenge ntibuza butogwa. Buza burahugwa. Ninga kujya kumuriro. Ninga kujya kumuriro uzugenda kwa runaka ukarahura. Niko buteyemo.
Yesu ashimwe cyane. Ubwenge ni ikintu utogenda ngo wamutoraho gusa. Niko biza imbere. Ubwenge ni ikintu uzurahura. Uzusoroma nk'imbuto. Kakujya uzubona nk'imbuto ziri ku giti ukazisoroma. Uzabura huko. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe sana. Kino gitabo ubundi Salomo nta bitabo byinshi yanditse cyane. Yanditse igitabo cy'imigani, yandika n'indirimbo za Salomo n'igitabo cy'umubwiriza. Ibitabo byiwe ni bitatu. Mu yandi magambo, ibitabo byiwe byose yagiye avuga gusa hejuru ubwenge. Amen. Ubwenge nibwo buza bukwereka icyo ugomba gukora, ikitameze neza ukagikonfirime kikaba cyiza mu bundi buryo, icyari kuje kuba kibi kikaba cyiza muri bwa bwenge wagikoreshejemo. Amen. Kubera yuko wakoreshejemo ubwenge. Amen. Salomoni aje kubivuga neza muri kino gice, yamabwira ngo ndabahuguwe, mbahaye ubwenge. Bwana sifiwe sana. Mbahaye guhitamo ubwenge bubayobore. Kuko n'umwanditsi yaravuze ngo muri kino gitabo cy'Abagalatiya, kuko abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Amen. Kuko utabashe kuyoborwa, hariho kuyoborwa n'umwuka wera, hakaba no kutayoborwa nawe. Sema amen. Hari kuyoborwa n'umwuka wera, hakaba no gukoreshwa n'umwuka wera. Bwana sifiwe sana. Kubera ko ndashaka kuyoborwa n'umwuka wera ntuzuye umwuka wera. Amen. Uyoborwa nawe ukagendera mu nzira zitunganye, ariko ntashoreranye kabisa. Sema amen. Turi kumwe? Tuzamura ibiganza turebe ko turi kumwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Timuzinduke tubane. Mu yandi magambo, nico gituma Pawulo inzandiko ze ngo kwizera yaje kuvuga amavuga muri kino gice cy'Abaefeso. Yaravuze kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya n'ivyiringirwa ko bitazabura kuba, ndetse nicyo kiza kiduhamira ibyo twizeye ko ari ukuri. Sema amen. Bwana sifiwe. Mu yandi magambo, kwizera ni ikimenyetso cyangwa se ni ikimenyetso kigaragaza umukristo muri urugendo rwo mu ijuru. Sifa kwa Mungu. Noneho dusonye ijambo ry'Imana hano mu Baefeso, haratubwiye hejuru yo gukanguka kugira ngo muri kino gice. Bwana sifiwe. Kugira ngo tubone uburyo dukorera umwami Imana yacu tumeze neza. Ubundi bitosi si ibi z'umubiri. Ibi ngibi ni ukuruhuka. Ibitosi ni iby'indani mu mutima. Buriya nuzobona ukubisemo ikoti bene rimwe, ariko usinziriye iriye. Ubu usinziriye kake niba shaka bazakubyutsa cyangwa se bakoroserene, bafate kirengeti bene kino bakikororose, kubera yuko uba wasinziriye bikomeye. Ariko umuntu uri maso azagaragazwa n'ibikorwa bye. Amen. Bikagaragaza ko ari maso. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ubundi ndavuga ibintu bitatu biza biranga umuntu agomba kurangwa. Sema amen. Umuntu agomba kurangwa no kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi buri mu buryo buzamuka. Bwana sifiwe. Uburyo bwiza bwo gutera imbere uzugwanya n'ibiguca intege, kugeza ubwo uruganda ruguca intege ruzacika intege. Gutera imbere, Bwana sifiwe. Uburyo bwiza bwo gutera imbere ni ukugwanya n'ibiguca intege, ibikubuza amahoro, kugeza ubwo uzaca bya bindi biguca intege. Timunyumvishije neza. Uburyo bwiza bwo gutera imbere ni ukugwanya cya kindi cyagutsinze ukakinesha, ukava muri kwa kunesha ukagera ku rundi rwego utasanzwe urimo. Kubera ko waneshejwe cya kindi cya mbere wabanze kugitsinda, ubona uburyo kugera ku kindi. Rero uburyo bwiza bwo gutera imbere ni ukugwanya n'ibiguca intege, kugeza ubwo uruganda rwaguca intege ruzasura ruguca intege. Sema amen. Turi kumwe? Ico nicyo kiza kigarabizera. Sema amen. Mu yandi magambo, kubaho mu buzima ukabaho ufite icyo ugomba gukora, cyangwa se papasi cyangwa se intego, biza bigoresha kumenya icyerekezo. Amen. Bwana sifiwe sana. Rero icyo narivugiye rero muri kino gitabo cy'Abaefeso, kwizera. Bwana sifiwe. Iyo Bibiliya itubwira, Bwana sifiwe sana,
ngo tugire ngo wa mwete wari mu Kristo Yesu biba bishatse gusobanura iki? Amen. Tugire wa mwete, sema amina. Kuba ni ukuvuga ngo tugomba kugiramo, kandi mu gitondo batubwiye amagambo baratubwira ngo umuntu agomba guhitamo shizemo inzira nyabagendwa n'inzira yo guca yapanya, yo guca mu buryo bwa forode ka Mexique. Amen. Kugira ngo uhuruke muri kino kirere. Kubona ukuri noneho iguhitamo. Bwana sifiwe. Izi ya mifati gakompare uraca muri iyi n'iyi. Ubwo rero izo nzira niki uhitamo. Ariko batubwiye neza amagambo yemwe. Nubwo twotahanayo ajya amagambo yadukomeje cyane. Bwana sifiwe sana. Kubera yuko namenye ko iyo unezererwa ikibanza urimo biza bigoresha kugera ku kibanza kirekire cyane utatekereza kugeramo. Amen. Iyo wishimiye ikibanza uhagazemo, cya kibanza ukinezererwamo, uzogera n'ahandi. Amen. Kubera yuko wishimiye muri wa mwanya wari urimo. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Kwishimira umwanya ni ikimenyetso kiza kigaragaza umukristo wari uri. Amen. Ukishimira umwanya wari urimo. Turi kumwe? Wa mwanya rero uzi gukompare n'ibintu. Sema amen. Kubera yuko wishimiye umwanya urimo, ubundi nubona utakaje wa mwanya wari ufite, uzaje mu kibanza utasanzwemo. Kandi si byiza umuntu azagenda urugero ku kindi n'ikindi kuva mu kintu uja mu kindi. Nubona utaye umwanya wari urimo utararangira ni ikosa. Uzobanza urangiza wa mwanya wari ufite urangire kugira ngo usingire indi ntambwe. Kubera yuko muri urugendo nta gusimba, si ugusimba. Nuko si ugusimba kugira ngo uje muri uru rugendo birasaba ko mva muri nijire mu rundi n'urundi. Kubera yuko ni ishuri n'ubuzima. Amen. Kubera yuko intambwe ya mbere yo gusubira inyuma iziva mu kutamenya ariyo jambo bari batubwiye hano. Gusubira inyuma. Ariko yimwe tutari haleluya. Turi kumwe? Gusubira inyuma rero nuko utishimira cya kibanza cyanje narindimo. Ubusubira inyuma habe no kwicara inyuma hariya, ubusubira inyuma. Umukristo utangiye kwicara hariya, iyo ni intambwe gusubira inyuma. Kubona ukuri. Kubera iki hano imbere muza muhanga hagira itatizo, muzamwigira imbere tubane. Ubundi aba bicaye hano birashoboka ko bari baza bumva kuruta abantu bicaye ira hakurya. Kubera yuko abimbere bazaba bagira reason nyiza, bagira capacity yo kugwizamwe ibintu. Kubera yuko baza bumva ibintu. Uzorebe umuntu wicaye imbere n'uwicaye hariya azaba ngo se yavuze gute ku matangazo yuko yayesamariye mu bindi. Twari turi kumwe. Sema amen. Kubera yuko ikibanza urimo ugomba kukinezererwamo. Kwishimira ikibanza urimo ni umusaruro wo kugera ku rwego ushaka kugeramo. Ubundi ntukazagwanire ngo keneye ngo kuba representer legal basige bandodobeke gusa amavuta. Aho aya mavuta se zayahurutsa. Amavuta si nyoga, amavuta singira gute nukwisiga gusa n'umubiri ni iki kibiri, ariko indani matope. Ariko ye haleluya. Kubera yuko ibintu zose twabifashe nka pratique, ibintu zose twabifashe nka kujya ubundi ibintu zose twabifashe kujya nk'ibintu bisanzwe, ariko si bisanzwe. Amen. Kandi ibintu byose tubifata nk'ibiciriritse, ariko si biciriritse. Uburyo bwiza ni ukwishimira umwanya, ni uguharanira wa mwanya wari urimo kugeza ubashe kubona undi mwanya uteganya kuzogeramo. Ni ukuba wishimiye wa mwanya cya kibanza cyawe urimo. Kubera yuko iyo wishimiye ikibanza urimo biza bigusha kugera aho ushaka. Ariko mu gihe utarishimira cya kibanza ukaza ujagara ntikunda jagara, izikunda unezerewe cya kibanza. Nuko bimeze. Hari umuntu uzona ngo umuntu ameze gutya ngo data uba warangize nka runaka. Oro siko bimeze. Ibitekerezo byacu birakiriritse. Nka runaka se ese muri nkawe kiya umusinzi cyangwa kaba ikindi kintu isuko uzi intambara afite bo kudodobeka. Bwana sifiwe sana. Ariko uburyo bwiza bwo gutera imbere ni ukwishimira umwanya, ni ukwishimira ikibanza wahawe. Amen. Sema amina.
ugomba kunezererwa ikibanza wahawe. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo gutera imbere. Yesu ashimwe cyane. Ibintu bitatu ubundi biza biranga umuntu, amen, nuko uzirinde kwamamaza imirimo Satani yarimo ya Yesu muri Bibiliya. Uzirinde kwamamaza imirimo ya Satani hariyo Yesu muri Bibiliya, uzoba ukosheje cyane. Sema amina. Mu gihe wawe utekereza ko kwamamaza Yesu, ariko wabona ibya Satani nibyo ushize hejuru, ariko rero numwamamaza uzakubitwa. Ijambo rya kabiri, cya gihugu uzogera, sinzi ko wogera no ku pariseri, uzosigara hanze gutya. Ko nukuri. Ariko iboko byo kwa Rusofero navyo biba biri tayari, tibiza bija kuri. Ariko uburyo bwiza bwo gutera imbere, uzuharanira wa mwanya wari urimo. Amen. Buriya kwishimira ikibanza urimo ni byiza cyane. Ijambo rya kabiri, Bwana sifiwe, nafashijwe kabisa. Sema amina. Ijambo rya kabiri ni kuba wenyine mu buzima, mbese in the respect, mbese ukiyubahisha muri make. Kuba wenyine mu buzima nta kindi kintu. Amen. Kubaho mu buzima umva ko kuba umusore ufite imitekerereze izamutse, zamire safi. Amen. Bimeze neza cyane, cyane bigaragara. Amen. Sema amina. Ndabona umwanya uso nkurangiye, ariko kandi Bibiliya hano irambwiye ngo ukunda guhugu abashaka ubwenge. Cyane cyane iri jambo rigira imbaraga, kandi rigira imbaraga zikomeye cyane. Uharanira umwanya nukushaka none. Baze kutubwira ngo Yesu ubu nyine usohoka hanze, Yesu akaza. Amen. Ariko guharanira umwanya ni ikibanza ugomba guhoza mukavuga ngo mparaniye umwanya nyinshi, mbanze kwishimira no mwanya kugira ngo yereke uwundi. Ko nukuri. Amen. Bizagusha kugera kuri. Amen. Imana ibafashe kandi baheze umugisha. Amashi menshi kuri Mbonera. Bwana sifiwe. Turakomeje tugiye gutarama. Reka abantu ba Dayton nibaze, nibarangiza turamba tuja mu gitaramo. Abaririmbyi mwese mwama mwitegura, turaririmba nk'isaha yose, dusirimbe nk'iyindi saha yose, igitaramo tukirangiza. Rero aba Dayton ni muze, Grace, ka Yesu n'abandi ndari kubona ni batatu. Ndirimba imirimo itangaje wakoze kuva kera kose, wahoze urungi, zahora ngushima Yesu. Ndirimba imirimo itangaje wakoze kuva kera kose, ko wahoze urungi rogashumana. Zabivuga bose babyumve, zabivuga bose babyumve. Ibe dangurure kwijwire, enga isi yose bazame, wahoze urungi rogashumana. Zabivuga bose babyumve, zabivuga bose babyumve. Dangurure kwijwire, irenga isi yose bazame,
alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Hana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Uishimiruo amaze kumakumasi y'ubugingo abamaze uishimiruo abamaze kumakumasi y'ubugingo imigisha yawe yagezeho ubu ugeze biyumvishaga yarabawe ko mbona bineze ibyo ukorera ijambo rimwe ribanira warakoze imigisha we imigisha yawe yagezeho ubu ugeze biyumvishaga yarabawe ko mbona bineze ibyo ukorera ijambo rimwe ribanira warakoze imigisha we imigisha yawe yagezeho. Barasifiwe sana, murihangana murakomerezamo. Muzi ko twatejwe ikibanza, dore ducupa turi hano hanze, abantu batangiye kwita hanze. Turabasaba kugira ngo umuntu wese ufite murabutora mugerageze rwose, abantu ko barataha, ariko umuntu ubona agacupa iruhande rwiwe dusige dukoze isuku hano, to making sure ko ibintu bimeze neza. Murakoze. imigisha yawe yagezeho ugeze niyumvisaga yebabawe ko mbona ibyo yumvira afite ijambo rimwe riva mu kiganza warakoze imigisha we imigisha yawe yagezeho ubu ugeze niyumvisaga yebabawe ko mbona bineze ibyo
Bwana asifiwe. Kadogo ampaye umwanya agiye kuyobora kino gitaramo. Bwana asifiwe. Tuvuga ngo atukuzwe. Noneho ukuntu ibintu bimeze. Tugiye gutarama timuseka igitaramo cyashize. Kandi abantu bishire mu mutuzo. Muri no kanisa tugira umutuzo. Tuvuga ngo atukuzwe. Hey! Atukuzwe. Tugiye gutarama dusengera izifuzo. Ntabwo ari kuvuga gusa ngo ibintu bimeze gutyo ngo Imana mubifate gutyo. Abantu babara mu kanyara hanze. Nitwege banyirikana isano ishengero. Nukuvuga ngo umuntu uzawumva tonde papa. Umuntu uzawumva ko arushe akeneye gutaha. Muri abashitsi Ninjira mu modoka. maze muri kuvuza nani hararakinguye. Uzoza musohoka ntakuramukanya kurekure muzoramukanya ejo cyangwa uzoje iwabo gweze adresse. Ariko unye twacyari materaniro. Yego. Ngo amen. Amen. Twacyari materaniro ntabitse akajagari. Atukuzwe. Amen. Tugiye gutarama tugera ku bintu nibindi. Atukuzwe. Hallelujah. Atukuzwe mu. Hallelujah. Ayi mudiwa milele. Amen. Nimba mwumvise ibintu bababwirije. Yes. Umuntu utagira kumva utagira konsasi zifata ibintu. Azagira akajagari mu buzima bwiwe. Iki gitaramo nito kiraje kusoma umuntu akaba umugabo agakomera. Kandi umuntu yatinze imbere y'Imana tazasa nabandi. Iyo umuntu yatinze imbere y'Imana akaba imbere y'Imana apari ibingibi by'akajagari. None nimba atari sukubara abakobwa bari hariya. Ko murumva ba mama. Ni ministeri yahuye yihaganira. Mutegere hano imbere. Iyo ministeri kera ko muraganira se ni gute? Ko muraganira. Niba atari kuganira twubahane kandi pastor wabahaye hano muze musubire mutebe niba mugiye gutaha mwarusha naringiye gufata igitaramo kugira ngo dusubire kandi turirimbe za ndirimbo zose turirimbe turamye Imana twumva Imana dukora ama etage ko murumva niba twabaye hano dukene ngo tubakoreshe dutarame ibintu bifite isuku ni muze mwicara hano kugira mbabwire ibintu mwumva ibintu bana sifiwe Amen. Bana sifiwe. Hallelujah. Nukuvuga ngo iyo abantu bari imbere y'Imana niho abantu bazabwira Imana ibintu bikumva Imana ikatubwira ibintu amakuru yo mu gitaramo tugeze mu masaha yo gutaramira Imana y'urukerera atukuzwe. Hallelujah. Amasaha yo kuganira n'Imana ayanga yo kuba kunongana n'Imana. Sasa mwe ikibazo mwagize mwe mwafatiwe ino mugira ikibazo kimwe indakera ngo bana namwe kimisi myinshi ariko ikibazo cyane izabona muba hejuru cyane tumwe mukenda kumva mwa muri taraso iriya hejuru timama ukuntu mwari mumaze kumva ibintu kandi byari bimaze kugira aya masaha yo kwicara tugasenga twamara tukumva Imana ariko ikibazo cyane dore bamwe ko baramukanyiriya n'ibya bindi batubwiye none waje kuramukanyano cyangwa waje mu gitaramo njenza mbabwikanisa ariko ngira amakari cyane niba watashe utahe abasigaye tugiye gutarama tuva wame tugiye gutarama simbamenya niba ari saa 2 niba ari imwe nije ufungano nije basengera umugisha mugataha tugasogaruka asanegamiza mu gituza se la 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 mu gituza se asanegamiza mu gituza se
Misa,
Thank you.